aton bisita. Amay San Barangay Malaga. Barangay Captain Eugene Muñez. Pagpapadisan San Iroy, San aton kagawad. Abi Irigon, waray ba kundi si Ma'am Binchi Irigon. Tukar, maestro. Makapanas, pagpapalisan sa pinakamahusay nga principal sa Bugos nga Calbayog Division. Mahusay ngan dati ini siya nga amon principal sa Oquendo National High School Warima kundi si Ma'am Marieluz Morelio. Tokar, maestro!
Luz Murillo.